спортты жандатуу максатында дагы бүгүн кошумча майрам 1-iyun балдарды коргоонун эл аралык күнү балдар майрамында дагы төп тарабынан майрамды урматтуу жалпы кыргызстандыктар, сузактыктар байрамыңыздар кут болсун демекчибиз. Эми шарттуу ойдон ойду кыстаган турнир тегерегинде бир аз кечирээк баштап калдык. Убакытты келтиргечтер аксакалдардан чыгып батаңыздарды берсеңиздер оюнду баштайлы дагы. Официалдуу ачылыш Sog'mang. Жақындасам раза titrеп қалады екен. Жараткан Аллах Таала бардык ишти кыргыз элибизде улуу бийик сөзүбүз бар. Жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт дегендей. Бүгүнкү Сузак коомунун мааракеси жамгыр менен башталды, жерибиз көгөрсүн. Бата менен баштайлы, элибиз көгөрсүн. Ошон үчүн биз жакшылап бата берели. Амин. Жараткан Аллахга бардык ушул кыргыз элине бүтүн жерде жүрөбүз. Дұрысты дәулет берсін. Жаратқан Аллах Таала бардық ушундай коомдорубуз өздөрүнүн мааракелерин Нуржан кетип атат. Бул ынтымак деп жүрөт го. Форма жетпей калса. Улуттук оюнду көпкөрүүнү баштагалы турабыз. Ушул оюнубузда күн жаман, көлдө бир сыктан сактап жакшы өтсүн. Бардык ушул Birinci oyun kim? Подольский мен Молокова. Жакшылыктан өтсүн. Келген бардыгыңыздардын адамыңыздарга жараткан Аллах Таала сооптарды жазсын. Кандай ниетиңиз болсо, Muna yaşlılar kimler? ниетиңизге жеткирсин. Balaşka eken ha? Ha Balaşka dep turat. Ondan keyin Podolski ha? Ondan keyin Molokova. Ondan keyin 40+, ondan keyin Moskva eken ha? Esen aman, eli jurtubuzga barууну da buyurup nasip etsin. Kırgızstanımızdagı өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулsun. Азыркы иштерде аткан мамлекет башчыларыбызга, жетекчилердин бардыгына оомат, рызкы берип, элибизди алдыңкы катарга кошууга өз эмгектерин ата этсин. Ana, amin. Жараткан жакшылыктар берсин, колдоп кубаттап жүрсүн. Rabbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana wa qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahu Amin. Сузактык аксакалдарда болсо кийин улаттамада оюн уруксат берсеңиздер оюнду баштайлы. Рахмат, тугандар өзбекче оюнду баштадык. Азыр биздин алдыда күн сынаша турган эки команда. Урматтуу командалар, эсиңизге салабыз. Оюн 15 минуттадан 2 таймда болот. Bu azı Crespo'la eken. Эки команда тағы айтканда оюнга чыгып турган. Молокова командасы менен Подольск командасы даярданыңыздар. Император деген ат менен ого чекен аты кушкан. Саятову Жаныбек Дем менен Теңизбай уулу Сапарали Дерси менен Сатыбалдиев Акдан Акжан менен Үсенов Адилет Прайс менен Алимаев Айдар Тумбул менен Арзыкулов Нурбек Жакшыков менен Тондокулов Мурат Дизель менен. Oyun bir yakta ya bunu mı yakı gitti? Podolski. Giyimindeydi. Ya
Samgıla bu yakta kalıp kettir mi oğuşup cüğü? Özüm teketli gibi жүрөм, muhakkak teket. Otur biz berak gir ayakta otur ne olursa berak gir. Olmadı mı? Sen yoksun mu oyunda? Evet. Toğuz deseniz Oğlum birinci var belki. 9. nomer ekan. Barkovski'de birinci nomor dahil. Semetey dedi o. Osinin akası Semetey okşayt. Yok, al kaysak birinci. Ақтандын аты окшойт деловой. Onun üstünde çoğun bile. Omin. Башталды омен. Baştaldı. Күчтүүсү утсун. Aldı. О. Молоков aldı эле. Подольск aldı бирөө. Podolski komandasının oyuncusu. Мына ким aldı? Осиби. Айдар бекен а? 10. номер. Korgoçlar attılar. Ой. Ne oldu? Sürdü. Жоқ. Өзүндө. Oo yaptırmadı. Ооба. Lotuna karmadı. Malades. Atmen olsa da geveldi. Мына жигиттерибиздин көргөндө оюндун эң алакты башталыш аябай кызык башталды. Азыр Молоков командасы менен Подольск Расtan командасы beri 30 oyunda jet var koydu. баары эфирге салабыз. Оюн 2 таймда. Аут болуп калдыбы, э? 2 тайм. Убакытты карадыбы? 5 мүнөттүк перерыв болот. Экинчи тайм уақытта бадырап. Билейлерден көчкөн кетеси. Бүгүн жооп uақыттан бері бес көшулары болған екен, олар кейін сынаудың аламан уақыттары. Ana 10. номер кime? Rastan da. Aldı. Onuncu номер kim hele? Aysun'dan. Podolski'den. Aydar. Suriye'ye Marman diyeni var. Arman Beken ha? 12. minutlarda salım saldı kullanır. Arman emes. Açalım dengeli üzülürdüm. Orgodu jana çabuluklardı ben de yanastan. O Қашқат, Маңғыл Қашқа екен ғой. Арман Маңғыл Қашқа емес ле? Алып кетті. Kim aldı? Добр aldı o. 9. номер aldı. Şerik aldı. Jetti'ge ötközdü. Jetti kim? Eldiyar mı? Hareketli jigitler özgürlüğünde ulak. Saparali Mırza'da 7. Ha, номер. Saparali değil. İyi atan ulağı. Derski деген улак менен. Derski деген улак менен. Ана Derski менен Derski çarpçı. Tetiri takımda oldu koy. Kaçta? Ey! Jigitler çağındayız. Alıp gitti. Ана
Ana jigitler çapdan zor korkulanda uakıt ayazana düşüreyince turan. Kayra alып alыptı. Jigitleri şartlaraylarını görgözüp негизинен Молоковдун ayazanına uak yetpey жатат. Молоковдун jigitleri sırdan boş kelbey. Hareket kılınızda. Harekette bereket deyt. Ana jigitler şapdayımız. Ana jigitler başladı. Podolski jigitleri çabuğuna. Atlarını şurada. Tınmay çıkmadı. Abi görüyorsun iki tane toktayıp böyle. Тоқтай, жерді оор екен. Yol attık abi. Жер оор екен. Sorak polis bu dayrak çıkıp dedi giyim tırırsın sonu. Bunlarga binecek. İlk oyun des tamamda. Ana jigitler şapdayımız. Podolski jigitleri çabuğunda. Tayqazanın janında güç sınashib tayinasi tartışıp жатат. Sonya Karsikda bizden tanımaz Moskvadagi kuchli Suzoqdin batiri Elmek Mirza. Tartışıklar sen kulak kimde? Молоко Şerik aldı mı? Karada işte. Aldım jigit. Ketdi. Uloqda Baymatov Sherikbay Mirzada Sherikbay xato'ri harakat qilishamiz. Oyunga kaçıp zaman Türkiye'de birinci böyle kalkacak. Eski olur. Birisi olmaz da. Ey сөгінбе Дөлөт. Mende o'zima erkak kapığı bırak. Сөгінбе. Niyet menen mot çıkışını keçiresiz. Trenerimiz konuşmayı olur. Trenerman yok. Trener Дөлөт. Dönüp sazdakın. İyi trener. Ana çapdayımız jigitler, çapdayımız. Kaç çavadır takımındaki olan 70 yılında Podolski komandasının safaları jigit. Aldı. Şüpheli kurbandan kısa sözler. Dersi kaynatımından Kırgız Kurbanlar komandasının Dastan Ruslanov, Anıl karşılaşı ve şu Podolski komandasının oyuncusu Aydar. Salat Asayda. Elmek Mirza'nın Aytunu Duygu Armağan'ın Kada çavandaşlar çavandaşlar attın ay attın kada Kada salın dedi mi? Joldaş Sunya salın be. Kayıt oyuncu çıt yapın Aytar de. Aydar ikinci salın. Aybek 97'ni ver gözüne kayra. Ey Dөлөт. Ошол жерге барсаң бар, Sana akıl kırklar yapışlar birlikte. Ağlayakları birlikte. Kana kendini götürdü. Haydi çavandaş takımı. Осы көтерді ба? Молокова 9 ким? 9 киме? 9 ким мына, Ай, 9 ким? Давай dostum. Давай dostum. Dostum.
Ruslan давай. Aldın. Tamam. Orta kutuğunda Ceke. Sarılı bakmadı jigitler çaldırmışlar. Mına mangıl kaçka mı? Patronistlerin faydasında. Can gelgen okşayt. Ana jigitler, Ceke ortada çıkarmış. 3 minut 49 sekund kaldı. Ceke'ye. Patronistler 7. numaradaki. Aldı. Tamam nasıl? Malako'ya kadar içilir. Dostlarımıza Давай, Dostun. Давай, Dostun. Jigitler çapaya soğuk hareketler. Malako'nun jigitleri. Harekette Patronist'in jigitleri de çok değerli. Bunun çıkarlarının jigitleri. Mahmut'un Aydın Ebu'nun atamini. Burak'ta kalksızlık kamerinde. Tanıdaki jigitler çapayız. Sırtta oturan jigitleri arasında yetkin istekleri önden. Yakınları bir şey söylüyor. Ya Allah. Stop. Bağırsa tören sayan polislerle beraber Yeni Korgoç'un adaki Ceytin Şimon'la. Aldı Toğuzey. O jigitler ulaştı ağzına. Malako'nun jigiti Toğuz'un Şimon'larda. Aydaçı. Ya alıp koyuptur ha. Doburda okşayt ha. Aydar Mirza gitti Aydar. Jet çıkar. Soralı vakitler kaldı. Aydar Mirza. Hop geldi. 10. numarada Alınbayev Aydar. Dungul degan ati bilan. Hurmatli o'tirganlar, o'zingizlar ko'rdingizlar birinchi taymda 27 sekund vaqt qoldi. 3-0. Hurmatli to'g'rilar. Sudya birinchi taym bitta 5 vaqt. Ana yetmiş jigitler, Malako'nun jigitleri bilen Patronist'in jigitleri. Nomer 10. jigit Malako'dan Ruslan Dostlarımızda. Hop hareketler. İkinci taym. Sudya var, tumanlar gelen sarına sırtlarlar içine savrulup duramiz. Bayağı milletler birinci oyun dediler. Oyuncular sırttan qarab turamiz, jo'q bilan savr qilamiz, yerdaga olamiz, dasturdan kuchli trener, kuchli sudya. Bu turda qancha vaqtlarda boshdan o'tkazdi. Jeke 10 nomerda
Malako'dan çıkan bizden Ruslan Dastan Mırza'nın Tadırık komandasından 7. numara Temizbek oğlu Sapar Ali Mırza ders kiyimine Dastan aldım Dastan. Alasın. ana geçtik. Döndüm bile mi? O para kedemle. Sapar Ali Mırza'nın Ya Allah de. Dastan alasın sen. Sapar Ali Mırza Ha takımda koydu. ana geçtik şikter. Takımda aldı. Tadırık'ın komandasına hakem Arbir salonda mingde Tadırık jigitleri girdi. Arbir tayağızan birden sasanda Arbir salonda mingde barke demek şunatı Erkin Mırza. Kamçılarsa Dastan. Kamçılarsa ödeydi. Atalarında komandanın yetekçisi Sadık Erkin Mırza'nın baş tutturucusu Ahmet Sevinç'in Mırza'nın atılan Arbir salon yılında gitti turunda. Ağılı dastan da o ya. Kamçıla indi. Açıl. Kamçıla tut. Verdi pas verdi. Kimge verdi? 12 kimele? Namakov komandasında 12. numerdeki jigitimiz Aman Anatayev, Aman Kendi Mırza'da Krasovka'da bir atölye. O jigitleri Anatolgar'ına Palavus'un jigitleri Tayağızan'da jigitip Tayağızan'da salgın hareket kılçatı. Bırak Tilek'e karşı Malakov'un jigitleri korbanada. Hareket jigitler bu bileğinizlere güç kuvvet versin. Allah Teala özünüzde bol olsun. Atınızda çiğnemay, atınızda tayağlanmay. Namısı bolğap bilekli bek törüp бүгүнкү убакта тоолдук менен кызматтык менен жакшы оюндар көргөзүштүр. Аяғынан башка Malakov'un Pados'un komandası Pados'un tayağında olmadı. Pados'un bir yaptı, Malakov yaptı. Oyuncusu Gökbürkçüsü Çöktaş'a kuralındaysa Cihan'dan adamısının atına Ningu Bugül. Jeke ana jigitler kettik. Ortada bizden 10. номердеги Pagos'un jigiti menен Aydar'ı aldı. Ayдар Mırza бүгүн бактысы ачылып турат. Ayдар Mırza бүгүнкү убактын звездасы болот десек жаңылышпайт. Ayдар кетти мына көрдүңүздөр. Pagos'un jigiti ana кеттик Ayдар тайгазанды көздөй. Ayдар Mırza'nın tarafı tartışan Malakov'un jigiti oldu. Ana kettik jigitler. Aydan Mırza'da DFC demek gerek bugün 5 savaşta olmalı. Belgede Pados'ta 3 molak savaşta. Taşta Aydan Mırza'nın istifadına gitti. Pados'un jigitler gelince yerden beri koşulmuşlar Aydan'da. Aydan'da hayvanların kırgızca aytқанда bu töre degенде бетименен түшкөн көппен жигиттердин бири экен. Malakov'un jigitтерине убакыт бергендигинен тарт. Чемпион ehtiyatlarla jigitler ehtiyatlarla. Malakov'dan 10. numerdeki jigitimiz Alınbayev Ayдар Mırza'nın ulak жерге таштаган улактысын Ruslanov Dastan Mırza алып кетти. Şerik, ana Şerik Cündeli altına zatın жараткан Şerikli bir saf. Baybatı Şerik Mırza Kapıyan'ın atı menен ana jigitler şallardan taşta. Bırak
Тилекке каршы Малаховдун жигиттери да жеңилбей коргонууда. Азыр эмас. 8 minut kaldı. 8 minut. Hareketli jigitler. 8 sokun. Aynen jigitler. 7. nomerde Malakova'nın oyuncusu. Aydarkan Anarbekov Amur деген атменен. Жигиттер ойнағыла. Сүйлөшкөндөн көрө ойногон жакшы. Эми бул улактар кандай нерсе болуп турат, но кызыкандылык калтырбай жакшы ойногонго аракет кылыңыздар. Чырайлуу тооз ойун көргөнүңүздөр. Аракетти Малаковдун жигиттери 7 номер менен Айдаркан Анарбеков Амур деген аты менен ага жардам берген 9 номер Досиев Нурали Марс менен. Судья есеп емес пе? Есеп емес пе? Тодар Малакованын жигиттери катуу аракет кылды, бирок Тилекке каршы судьянын чечими менен Тайгазанга түшкөн улак упай эсептелбей калды Тилекке каршы. Бирок аракет кылыңыздар, алдыда дагы сиздердин пайдаңыздарда ровно 6,5 минут убакыт бар. Эгерде 6,5 минуттун ичинде аракет кылып жок дегенде бир 2-3 жолу салып калсаңыздар теңге тең чыкмаксыздар. Ана жигиттер чабдайбыз. Малаковдун жигиттери уже чабуулду баштады. Алдыда биздин 9 номерде Дүйшеев Нуралы мырза. Нуралы мырза, чамдаңыз сиздин эсебиңизде бир 2 сум акча бар. Аракеттик жигиттер. Падырыстын Тайгазанын Ақтан палуан. Осы екен. Добыр оқшайды бұл. Добыр екен. Саяқыл Жанарбек Демовуевне. Қарасал Жанарбек салдыла жігіттер ғана біліңіздерге жәрмен беріңіздер. 10 номер Айдарға пас берді. Айдар мырзаға келіңіз, қолыңызға күш қуат берсін, Тайгазанға олақты саламыз. Сонда бүгінгі күндер есебінен Баракелде Айдар мырза менен тарт жігіттер ғана келіңіздер. Takımda aldı. Айдар менен Малаковдун Дастан мырза. Чиркен улак чыгып кетти. Еске саламыз, кейиnkilер даярданып турушсун. Балаш ойындын бүтүшүнө 4 мүнөт убакыт калды. Ортодо жеке Падырыс командасынан 7-ci номерге Теңиздин улус сапарыбызда Дерси аты менен судья свисток берди.
Дагы жолдошуңузга салабыз. Кийинки команда даярданышты. Oyunun içine 4 minut vakit kaldı. Balaşıra жана Манас командасы даярданабыз. Удаление. Жекеме жеке. Удаление 2 минут ko'rib. 2 minut. Hareket işte. Daha doğrusu birlikte harekette. Harekete konuşalım. Rahmat. Maestro Rahmat. Sudya'nın çekimi tutuyoruz. 20 dakika esnafta süremiz mi? 20 dakika. Esnetmesemiz mi? Esef. Udaleniye çıkan jigit gol girdi. Qana kelingиz kiriңiz. Udaleniye çıkan jigit Балакова командасынан. Удалениye çıkan jigit. Udaleniye çıkan jigit Балаковадан келгиле. Ya. Ha girdi, молодец. Başladık oyunda jigitler. Daha жолы қайталаймыз. Oyun 4-0 Подольск командасының есебінде. Oyunun bitişine 1 minut 12 sekund kaldı. Балакованың жігіттері. Эми бұл көпкөрі бешіне адам әрекеттен даже көп нәрсе зависит етеді. Шөпші жерде отырып қалып тұрды болсын. Ана жігіттер Жамбаев, Балакованың жігіттері мен Подольскінің жігіттері ақырқы минуттерде күш сынасып жатады. Да өзіңіздер білгендей көргендей Балакова мен Подольскінің ортасында күш сынашу таймаштың жиынтығы 4-0 менен жиынтықталғаны тұрады. Oyunun bitişine 23 sekund kaldı. Манас командасы менен Балашиха командасы даяр тұрыңыздар, ойынды баштайбыз. Паракелде судья улакты алып келе жатат. Oyunun bitişine 7 sekund kaldı. 6, 4, 3, 2, 1. Rahmat tuğanlar, kolçalar bolsun. Балакова командасы менен Подольск командасына 4-0 Подольск ұтты. 4-0. Подольск командасының жиын есебінде 4 очко алимент Тилекке қарсы Балакова